Omugyera gwa Ntungwa gutandikire kooma nigwe mugyera mukuru muri district ya Kanungu. Banyisa kureba n'amizi gatandika kucendera umushana guri minzi gatere gagende kandi ikiceka cyakunuya kibe kiri cyo kugira ngo injura erakoregwa kuno kugira ngo harosha munonga konka yaza kugwa egwe aharafuka bo kwakunuya kine akayaga karimu ako kugitanga kugira ngo ikora mizi yabase kugwa mwe turakora injura kunuya za chihi za nyamirama za nyakinoni kongenje ze kugwa Kanungu egwe kabare ebagekora igwe kunuya ahabwo kooma enkungu y'omugyera etandikire kushenyuka kandi n'obundi nigufuruka gutoro mu mwanya ugundi kandi abaturo bwa hatano bagweje niso kweshereramu amatungo. Aha ni mureba oku omurindi gugenze gurarya nkungu itaka riri soft ryona ryanguhi abahinje barahinga bayika murindi uko baratera fuka ni kwitaka rya tenga so omurindi gwije njora yagwa etwari itaka ryo kuri rirunzi rife kuri entuhe zabire zituramu obwa hati zitandikire kufuruka kandi gwetorirwe Misiri omuhuriyo garabusya ebyo bahangwa aba district ya Kanungu batandikire kubinga abantu babire bahinjira harubaje rw'omugyera ogu nko muringo gumwe ogu kugugarabusya ahanseri bari kuteka waraji abateki ba waraji kasasuro yona bari kujinaga nkaho mu murindi nayo cyamaye sangu characteristics amazing okumukama yaganje gari mu bukoko bushimwe kwa buri muti buri muti bukibamo ubwera bwaza kufaho kwa ibintu barabishukamo bicyayose. Omugyera ogu nugukomoka mu nyanja ya Rwenshama Lake George konka obwa hati omugyera ogu nugunagwa mu kasasiro kurwo mu kuteka waraji na nemibaze eri kufuhirira Misiri ekintu ekiretire ebyenyanja okusisikara na namagara g'abantu okuza harutezyo gashakwa hweza Wilfred.